Yami etiefo nyina ha ene awie ya mamu nyina kwaba e de ba DL 106.9 FM esoa wo premoto awie yi ene eye adwada June Bosmeno ne da toso aduonu enan emfinhia mpenu ene aduonu enan edafofra wo twedi ampo nyankropɔ kwa me wasaye biemu a wo de yenkwa acha yen awie yi ensaba hodo ede enam esa agimensam wo premto breka sebo no wo koye ntenta kase no esoa ebumfumpa dada ne ho eye DLFM online.com wo betima kenkan ensem ne nyina bi ewo ho sada nso ana yen social media handles ne nyina no awia yi ensem no enam so ye beje o message wadwempo ene wo comment ne nyina nso ewo yen Facebook no ase a ye stream live ewo ho no mo page no eye DLFM 106.9 awia yi ensem hodo a ye de enam eseka sebo no de ebedi mu akuti bi ene se Ghana National Education Campaign Coalition wonom ade ato aban anim se ekabia no a wode waayekefo no wo muntua se ne be ya BC no ebetimi abaso ye bebo de awura mu ewo eye Town of Potemon no ewo Hafo region nim adesha wonom ko school ewo Anglican Senior High School mu kiremu a school ne esi amekese tibia wo mu no emu a yapa ne senti aban emre omwa ye de kase ne bepiem ewo nkrapompire mantam so a na gamanche wode atu da kirem se nyame ya dum a July bosme no neda etoso emienu stores ahodo a ewon kran nyina no ye betutum na ye de asiesie krom e de atwen homo wono a eba no President Edman National House of Chief ono kwa na ye omahene Edman sehwanwia so wakasa kirem a emu ohun pa free se wo hwese de na mahimfu ni bi ebontoa Edman manyofo na nya de bebo ne senti no wono ntwe wo ho emfamfiri ho ye bebo de awura manyosem nso a na adwadifo a wonom ewo dome market wonom ekyerese se mampania be de akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia se wo probi a obebo na akire dom se rani mate dia ene na chief of staff me wo fa se frema osai akwasua wo pare ne din na sefa tanti ye mo mamne din eno so munsem kase boy wo bete Election Watch Ghana kasa kirem a right information for no yamenum no kreni anamo bia wonom ene electoral commission etu no ehu pa ne senti wo mo body secretary so memu aso a ekoso mo aso ye no won betimi ejaye sadan so ana wo my Ghana mpanifo a wonom ana Ankasa Conservation Forest wonom ehweso ade atodwa kirem se aban ne hwe na wo mo wonom na cameras ahodo any drones ahodo bi a wonom ebetimi dia monitor forest no ntesa de nkofo bi eje aboso a eno so awia yi ensam ne pika we hu a foforo no aka ho ane de babesom Ghana fo ese wo premto bere ekase bo na ensam ahodo a ye de enam no wokọ ye ntenta kese no eso a ye DLFM online.com wokọ a wobetima kenkan ensam ne nyina bi nso ewo ho sadan so ana ye social media handles ne nyina na awia yi kase bo no enam so a ene ye chema wontumi wo se it is agglomerating and conglomerating enunti aseda bi ewo ho no yemfa ema Sunday Psalms concert wonom ene adwumeko na awia yi wabo adontre se kase bo no yensin kunya na donhwe bako entam yenkenkan ensam no emfa ensom Ghana fo me pacha Sunday Psalms concert wonom eye travel and tour agency wo de Ghana fo ade hye to kwan ekwakoduru aman hodro so ema wonom so etimi na adwumaye ema brabo no ene monyam etimi ebem eno ti se wutie kase boyi na se wo wani so ade hunu se wunya UK wo beko wunya Canada wo beko wunya Dubai wo beko Poland anase Croatia nemo mu won kratasem ana aye something which is the natural sai bibia wo ho dia na esesa wo ne Sunday Psalms concert ana etimi edimpunimpu me pacha wo visa assistance de fa bedan yen ne ebeje ama brete wamu ama wo so watimi akọ wo bota yen se bia wo kwa akoye dwuma e won kofo ama so wo kwa akosua de anase bia wo kwa for visiting wo behunu adwuma koyin wono matena ye e wo Ofranco barrier asofa a wo ben Wise Park Hotel no ewo asofa new station fra wonom 0244 291 546 0244 291 546 wo fra wonom a ene sister Abigail wonu bedi nkomo kama na bibia nso wetima konka ne yie pa se wo pese unya emfaso ahodo edi free wonom so ansa na wakọ hokora no a wokọ wonom email address ne emu a eye samuel626@gmail.com waji won hudi enu nti wabodini was connecting dreams with opportunities wonom ene adwumeko a ene awie yi wabo ya don tresa kenkan fo mienu yesi prem akaba chirim sentampe homa ya den nsam no ebesom Ghana fo se age mensam wo prem to bre kase bo edia mejeso eye gangster cat ya mitenkura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ebusia ensam no eba dwedwedam ese keji madam wo bi akwada zipu
na ensam no yemfa mu chire mu emra DL News. Yema Ghana for akwaba na yema yetiefo nyina nso ahabiem yenhye kasebo no ase yenhye kasebo no ase a nyankopon aya adomo a eye kita wonsa abosome da edi animu ne da toso enwotwe ana yenuanom nkwada wonom etro BC no wombehwe na womo atro na enso meka say ayade se West African Examination Council wayeke for the betu da tirem se ekatwitwiri dia Ghana ban ede womo no sa aban no entua sika no amfa ma won mo a anhwe ya na BC no amaso ne yetu ahyeda efri se bio ye de wofi hunsuo ana no ana adwene wotire mu a wo 2023 no a na kyerɛ sɛ ekatwitwiri dia na ɛda hɔ no no na kyerɛ sɛ enya asɛm kotoa ɛyɛ 698,500 Ghana cedis ana na ɛda hɔ no mu a obroni ɛka ne sɛ ɛyɛ outstanding debt balance ya na ɛsɛ sɛ nka aban no wɔde ma wɔnom 2023 ana bɛpem na aban no entuaye na sadam so ana omo hwani mu ese wo 2024 eye enso na nkwada ne ba betro no a eye 95,837,306 eye Ghana cedis ana se senka aban no edeba na enso make say 2.28 million ana aban no atimi atu ana kire se ekatwitwiri die da ho no enya sam keto aban no wontu aye na we enam so ema Ghana National Education Campaign Coalition enso ade abetu da echire mu se aban no etena se ema wayekefo no ede saka we abetu da wabra aban no wontu ya na kire se betima hadwen ye papa wotire mu a se ye kasai akaba se na wotwe ene kakra na BC no enkwada ne kwakwotro enu nti eba ne san ana wayekefo epesika ede aprenti enso hwe ede etia examiners ene invigilators ka na aban no empeso obetua na no ana wobra wo mene samtrofo edi enkomo no eye national coordinator ede ema Ghana National Education Campaign Coalition eye Bennis mpre cheche wode atuda na wotirim se wo mo esra aban se animonimu ya no aban no wompa kwanu ese nyina so na se sika no asesei aye katwitwiri die eda ho no a waayekefo epe ansa na BC no etimba so no wontu afiri se eba na saro na chese Ghana fo nkwada wonom da ache adaban we wo twene fom no wotire mu a eyade ba ko a ehadwe ye papa se adwumaku a esese nka wonom ana hwe na Ghana nso hwe ne twiro ne marking etimi koso na afi kura nso no se bio enye enso hwe ne twiro nko a ebe se etimi aboa amenkwada no etimi enya akwanya kwakopiem ewo school ntoaso eye senior high na ese bepem ne ebeka be se na wotwemienu na nkwada yi atworo sanso hwe no na sabeto dwa sa aban ne de kana so ontua ye a na kyerɛ sɛ ekwambe so ne entwa yie kura na eno eche no ana head of programs ede ema Ghana National Education Campaign Coalition ani din ede eye Mr Festus eye Long Mate wode atuda na wotirem sɛ aban no wo ma no honya hasa posifuo moto firi sɛ Ghana fo ade hye ene wo no ma enwumasua ana ban no wo twene fom no emunsem enie 17 days ama yankode akwakotro BC na aban enya entua wae sika or se mutimi edi organize exams emani successful no. For us as a coalition it is a very worrying development. As a coalition we are calling on government through the Ministry of Education and its agencies and all other relevant stakeholders betimi aboa ma atimi processing this payment as soon as possible. We are requesting that by close of next week no or say aban etimi waik etiminya sika also omotiminya edi organized exams emani very successful. Any disruption in the process is going to affect our children because after so many years of preparation towards these exams last ban say either say be postponed and now say be cancels and it's going to really affect their interest. They might not be motivated enough to put in their best as probably they were prepared before, and that might affect the final outcome of the 2024 BEC. When they hear say you be focusing only on the free SHS at the neglect of the problems at the basic level. No. There is the need say you be finding a way to balance it. Now you focusing on the free SHS and then forgetting or neglecting the issues at the basic level. And
enti ania yeti ye ayo opani anidin ede Festus Long Mate wono an woye head of programs at the Ghana National Education Campaign Coalition ana wo kire mo ese se aban no wodnani ekosi free senior high so na BC no omane to apia ebeye ne nwanwa yi pa emu nsem na kasebo yi wode atodwan ye to akasebo no so na ye body awura mu ewa Yamfo Anglican Senior High School eno no sisi ameka sei no ewo ahafo ano a je se eno no ewo bono eye ahafo region na de hia ho no na school fo ne tiam akase kire mu anyame ne mu kure ni empuntuo pa sa de abo school no se da dwonso abo akokọ no emu ya pa ne sent om to so Ghana pan na danko akufu ado ne Dr. Bamud Bawumia ena afi so aswafo a ohwam o my Ghana de suan so animani mmere no maboa eye school ne free say tibia school no wo mu no emu ya pa na eye ahafo ano eye Anglican Senior High School no dia that's why Yamfo school no emfempem edun kron ene aduwatwe mienu 1982 ena mpirimo moden etimi kosi school yi edema wonom na emra school ni hyase no adusuafo makoma aduonu ba ko pe na onom hyase na omno ko school si ameka sei adusuafo na kodu apem ba ko aha miensa ene du sia mekira 1316 students na si ameka sei wonom go school num na si ameka sei de school no aba sempuntuo pa oba Facebook no so a DLFM 106.9 kofitera the video beto na wonso wanya ebi ahwe de amaye na say the school na akwaye ne menim de kreni adan dodo na sai afi so atena ya school for na say teacher for no ebe tena na afi o maboa na say adesua tumi akoso no enya de ebi school no mu sisi amekasa adesua for no wonom ebre pa no mo ka say kirem sisi amekasa no babi mpa school for no beje o man na afi to benye babi mpa nkaja sa Johnson okra ka wonom benye babi akwadwonso ne mo ya de mpa de ma school for na wonom kirem say de ne ma ekọ no saban maboa wonom a emu be ya den party ama wonom omo san ka say kirem say afi bo school dan no mpo sisi amekasa no ewa koso de wonom free say school no adesuafo na doso papa de ma wonom a ebedu babi mpo no wa hwe na school fo no bi mpo enya babi ankwan kwotena wonom kirem a wanyina akwaye ohawo kese a mpempen so aye kese no saso ho mangana huma suo so maboa wonom a emu be ya den pa sisi amekasa cha telefone bebre na kasa kirem se mo ya den free say enam so monye babi wonom tiri batu mpo ntino mo free miamia chichi na ne wamba school mba kira de ndire se amekasa cha telefone mienu pe no mo school mu a motumi eda oho ma mo boa ma school no etumi ebo ankora mo motumi esua de mo kirem a eno ka ho bensi amekasa no school no modern bo wadesua mo no eso atepa ne se nan danko akufu ado animanimin se obo no ho modern ebo abo school ahodo o my Ghana mu dia wono mo so ka se o my Ghana school fo no senti Yamfo Anglican Senior High School no mo efri said ya duro no emu aya de pa de ma wono na no di ya kase ebo ina cheche fo no bi din koma na yebisa msa cheche fo yi mo na mo se mo bra pa na makosa mpa ne se na mo kirem se mo ya emu ya pa se kwantenten betwa pa bi firi sunyane ewa bro weginim betwa kwantenten afo ka ase o msika bebre na ansa na makopie mu ewa Yamfo Anglican Senior High School ma se makwa kwakira de wono mo kirem a wei eya de kase ha wo mpa ne sendi sisi amekasa yi na danko akufu ado mo madi so betuma sisi eye atena de ma kyakira fo no metumi aboa ma kyakira no atumi atena school num no matumi atena de ema school no atumi atompon akodanim ema mo ne de akasebo edi nkomo no emo kirem ni. But the fact that we don't have accommodation facilities for teachers, most of the teachers, we have to commute from town, some from Sinyane, some within town or so, and then it's enclaves to get to school day in, day out. So it makes it difficult for us to monitor students' movements and all that. Aside that, when there are other activities that need teachers' attention, it becomes difficult. For instance, during the weekends when probably some visitors come around, there needs to be a program. Teachers would have to come around. And because teachers are not around, it's difficult for teachers to commute here and say we are coming for this program. But if accommodation were to be available for teachers on campus, such programs would be easier to be performed. Yeah, so that is basically the greatest challenge. And then it's also having a financial toll on teachers. Imagine our salaries, we've been complaining about them day in, day out, yet we need to use this in terms of our commuting. Even here, when you want to stay in town, accommodation facilities in the rent in town is really expensive. These days, because of the mining exploitation that is going on, people have taken advantage of that, and then they've skyrocketed the cost of accommodation in town. So it becomes difficult for teachers to actually even live around. About the staff accommodation, yes, it's having a great impact on us as tutors and as facilitators of this great school, because as at now we have only the headmaster staying on campus plus the senior house master. Eni awoti ye eya kyerɛkyerɛfo a wono mo kyerɛ de wa Yamfo Anglican Senior High School a
eno na watano north district eno no hye ahafo region no ase yentu awia prem to breka se bono so de different crap mpone mantamo asansa krokotia ko DL wahanisia echiripo enkono anawia yesin konwa ya to nsam no egu emontre so no na wonso wadwenkyere ya gitum eno ntifa bra yan ewo yen Facebook no as DLFM 106.9 na yankenkan yemfa emaw ya to aka se bono eso a empanifo na ebu bese se ensuo ebeto a emframa edinkan eno nti menewo ekasai His Royal Majesty Gamanche King Taki Te Kuchuru a wotoso emienu wade atoda echiremu ese nyame ya domo akita wonsa eye July bosome no ne da etoso emienu enkrapumpuni mantam ha de stores bia no ye betum se twetwere pan se de be ya ye besiesie kurom ye nyina ye beke ho abom se prayetia abra na yatie se montre so na trese efia hodo a adokro nkrapumpuni mantam no yetimi asiesie na wobra wahempo wakasa na wochirem se wode hia wanko a empanisi akwa adwane enu nti wono ankasa wobete entuma agufom apekrotia hye na wadi dom ene mpempem anim se na be ya eye clean up exercise a ebekoso egwa nkrapompure mantam na no so eka ahobobo asronko a eye homowo omoba bedie no wonom ede bie kwam na wode sansem gwa nyina toda wabra na Accra Metropolitan Assembly wonom eda dwumadie biedie honomo ana yewra eye His Royal Majesty Gamanche Ken Takite Kuchuru a wotoso mienu wogire simpie ni apaso ho track asemu a wode sansem we etu edwa na wochirem se clean up exercise no ye hwene mo se ebehya se nyame ya dom a July bosomin ne da etoso emienu enu nti woka ede a kire edwomufo ma Ghana fo se wote nananom enkrafo asase so nko ade a ene July bosom de toso mienu no bomode se obepe credo na wankasa wo store no watom wo hene akasa kire mo ese enye se bio Accra Metropolitan Assembly wonom catchment nko na be adwuma na emom no eye 25 local government authorities ye won kran hadie na kire se Greater Accra na be biada eyade se saada no so a obi ankasa ebetie so mantre so ene weni e kan se dodo prapra na yetimi asiesie nkran ama nkran so etimi ayefe na dwumadie na wonom eba bedie no wato din se let's keep Accra clean na entimi empromote anase yema ahunidie sanitation entimi enko enkanem na no na wakasa no wo kiremu se we no enya manyosem enya NPP asem ana enya NDC asem eye Ghana fo ene nkrafo asem enu nti no se wo tenkra sase so nko ade emfa ho ni amanyuko a wodom bomode se bra no so a wo baditwi na wageta na wagetrada wo fa praye na obi nso afa abena na obi nso afa awrik ni aprepra Ghana kama wo kiremu a se enam efie so mayade ba yade no se bio wonche MPP ni nko a ana wonche NDC fo nko a afi so de warning ekoi e de Ghana fo ase bio yetenkra pompure mantam se yenhwe na afi sanitation bylaws no ye betime di so ama ye importam no so no ho no mo atimi ate ama yare wanso eto atimi atwa wo bra wo hempon wo kasa no emunsem ne ni wo hani ga he ache dane aye wo afidro city omowo ni ile akeshi gbejano ni atoe mo fe me ba we no ni mi ma fe no mi ma na do acho no ni ma ke nyeji fali fe mo nyele no ne keba ni wonye wo hishi ye muji ke form mi roba fojin ni bi antone echoje ni wonana ni wole boni woba sana alo muna kashie bia na eba fe maka ke ha wo fe ja ke si eye wo gota ya mi eye wo shia ya mi eye wo gbejigbe ya he enye fe he insure mi ndenche enye jen ni wona ke si sani wotishi ni wo chuhini sani man ache 106.9 indomo mancheme ahiwale no indomo manyeme ahiwale no indoma safwa cheme ahiwale no wulo moy ahiwale no indumo wowoya woyi ahiwale no indoma amlalu ahiwale no ningmene minpa ga homowo fali femo bejiano to mama tanu manyaba enti ebusuya twa onya omanyaba Kwadwo praising hallelujah twa omanyaba kasa epiao won tenkra say ye twa so ye kai njirem ena eduada ayo
Would you nipa hwiase ye ufo? Oh, that you say. Say ya waka za menka pia osano. Eh zenka odi nchiremu no toaso na eja. Yentrim. Nanka pia o na dimu. Yentrim. Sa. Yentrim. Yentrim. Enti abusuani ayeti ye. His Royal Majesty. Ga manchekin takite kuturu. Wotoso mienu anekasa ye. Wahine efe papa. Na enwachi anenkrapompune mantam so afo. Honorable Daniel Nhyiraba Titus Glover akwai ni din yam dese mi am ofa asem no wono so ebo ne nsam se Pentecost ni de ema gama nchese anamo a wotuo no ewiase nyina be kan no wa ya de papa se wo pese enkran so ani timete kama ema enkran eyefe wo bra Honorable ni Daniel Nhyiraba Titus Glover wakasa no eno so munsem ne. On the 2nd of July is where we'll hit the ground. I think it's a Tuesday, and we're starting from Accra metropolitan area. We are going straight to Kamashi proper, Abola, Sempe, Otubro, Asne, Akamaje. The environment, we are going to work there for 2 days intensively, and part of, I think, Makola or so. The day no shop will be open until we finish the cleanup. That day, no shop. AMA will make the announcement continuously before the Tuesday, and we don't want any shop to be open. Everybody should get involved, and when we finish, we'll move to other places like Koliklote behind the CMB. It's called Abuja. We'll look at Abuja, we'll look at Udona, we'll look at the ministry area, the Oxford Street. We have a whole tour program that will bring them out, and the chief executives are aware of this arrangement. Eni ayeti ye enkrapompune mantam so for Honorable Daniel Nhyiraba Titus Glover and what this ansem we etu edwa na enwachi ana wosoafo no ehwe ahonidie ensam eso Metro Sanitation Minister wonu ankasa ana waye mrahebedwani ewo ayawaso west wogon Honorable Lydia Seiram Alhassan wono so wodi tudwa na wo chirim say ministry no womo alezie miam say tetrem fraud boy say wonom ebeboa ama empuntudwuma etesa no womo so do womo ho awuram ama enkran so aye kama sesebio akodafo franimu a we have established sanitation committee tasked with the oversight of sanitation activities, fostering community involvement and ensuring sustainable practices in various municipalities. Their role is critical to mobilizing local resources and driving grassroots participation in our cleanup efforts. These efforts are aimed at not only addressing immediate sanitation challenges, but also instilling a culture of regular and proactive waste management services among the citizens. As such, it has become imperative to holistically involve our traditional rulers, who are the custodians of the land, to lend their support to this laudable cause. Anyway, so I am Rashebedwani a wotia benya so edema wo manfo ne adehia wonom ewo ayawa so west wogon. Wono ano ye wosoafo a wo hwe ahonidie ensam eso Honorable Lydia Seiram Alhassan and other Sansemi atu edwa. Ye twaka sebono so na ye body awuramu. Ewa president Edema National House of Chiefs. Onukreya no ye omahene Edema sehwiyo so. Oje ahwo ya ujebi otoso mienu akasa echiremu a. Odokokobọ kese de Ghana ahemfu nyina se free na ekọ. Wanu hwe mo kase aye pe free se abatu amre ne ye awuramu nti no. Amanyofo ni na hyase ebontoa na abehu ana ohene bi asore o se wa okoi me yada papa o mampende da John Dramani Mahama which is ohene mua wo safata pasa Ghana benwa we fatena so bi ontimi tucha de maun na mo asa aka sa Dr. Mahmoud Bawumia wo safata Bawumia wa na okro na echire mu asa na motuo na ahemfuri bi tuo ne nyade ya yakura de sente no omo moden se omo on this ansem nya ba wiye na omo moden no makasa nsem ahodo abetumi abona Ghana yatumi nya so de na afusu mpuntuo atimi akoso de my Ghana na de nsem wonyina tu da wo mra obo no ho moden efa nana matena nkonnwafo nyina tena ase no ode nsem to oman ma firi sei wakete ye se na ana anwen no mpenda da John Dramani Mahama bomaden bia pie mu Kumase na ne Christian Service University mu Kumase no kokasa na ne bomaden atonsa e de fra wahene ba ko ne de gese breman on na ye mahene wo honom no mo frɛ no mo so ne nana bana ka se odwumade na se me kira bafo eye kotai kutin eye sraman otoso mienu no kokasa na o kirem se ne o mampenda da John Dramani Mahama me hwe wo pa no mbane ba wo body be o maga na ya drei aba ajesa wa na besa ba ye ajeso osaje for dem o maga na reset no me yada wo pa se 2024 abatu de se de tie bia no kunimdie ebe ya wo de na otu cha dem o mampenda da John Dramani Mahama na natena se na odwen no se da bi na de na me manfo emu ye ede na mu kire efiri se o maga na ye wo mu na mahemfo
enim sa modi anka manyosam de na anka munya bio na nanse de ya titi ube wa na hini bia sɔre so Dr. Mahmoud Bawumia wa na wokro me yada pa bato no a wadi mu nkwanem na kyerɛ mu sɛ saa na motuo na ahemfo ni bituo no enya de betimi abo afiriza na na ahemfo de kamodi ane sɛ nkagya babas mu dwonda wo na afizu ma prumpuntu ede ko mu mpato na nkagya mu mpuntu matumi ejeza mu mpate matumi tumpɔn na ba sɛ se amekase mu nyina ma atem ho de agwa manyose mo kyerɛ mu a saa na motuo na yakɔ nya de bɛbɔ ne sɛnti no na na matena nkonnwane ahemfo ni nyama made so betumi atwe wo ho ede afiri saa na motuo mutuo no ho afi so de atena na ahemfo fo nyina anim so mamaden sɛ efiri na ɛkɔ omutu mebro mo mpɔte mu nyina afo na mo hu ne sɛ amanyɔsɛm wɔ yɛ ntɔkwa ne sɛnti mamaden sɛ ɔbɛka so medwensɛm mama mo ho kwan na kyɛ sɛ amanyɔfɔmfɔ mo nyɛ kyɛ sɛ ɔma mo betumi akɔkɔ ntɔkwa atwe nkrante kunkunkum da na de hye o kyerem sɛ saa na motuo na ɛkɔ so no nya de bɛboa afi so de afutuo de ama ɛyɛ ɔma mo yɛ amanyɔfo nyina sɛ 2024 abato de yanim no mamaden sɛ ɔbɛka so medwensɛm na tumi aboa mama Ghana asomdwa yewe no yatimi akra so oje ahoho okasa no emu nkyeremu ni. The political season, let us take opportunity to speak to our youth, to our people, especially the hooligans. But everybody in this country has got one vote, and we should wait until the ballot date before we exercise that vote. Of course, nothing prevents us from campaigning for our MPs and our presidential candidates, but we should not take the law into our hands to molest people and to prevent people from either campaigning or voting. Any awuti ye aya president edema National House of Chief onukwa na yo oya omahene edema sehwiyo so ne den ede oje ahoho yaw jebia otoso mienu ewia pram to breka sebo ana ene ye kenkan dia somwo ye de free enkra pompone manta mo bofotene ba ko atifi apo ya toye ene anafo wobia edi ayaw ene ewia DLFM 106.9 ensemo ye de enam no ebi mo de sano manam mo a wokoye Facebook no so agyae messages ne time se ba bi hini ntosi abomu adwonko na mayenkenkan kakra yentingu from Pedro wa Madina Cruz and wasi wotie kase bono live wasi a loud and clear ewo Kumasi Tano so Indianapolis a Kesben Junction and wasi DLFM in fact mokase bono emu da ho papa nyasam kotwa yansu ya dase ana mia me boss a Charles Mante wasi DLFM 106.9 news crew ni die jai outstanding ya dase wasi edem ewo US Montreal so wasi se okita Walkman and woni Donald Trump and Joe Biden se wo mutie nie akura nyankopon won hira mo ewo ho pam na won kam ho kama ya dase papa ana Kofi Parliament wasi I am watching you live from Agona Bobikuma wasi Koko alone can solve Ghana's problem na so no poor leadership unti Ghana ye fa chance ya nie na monkofo ama so ya asra hey jai esini diabo ana Wilfred Joe and wasi good afternoon to you all yadas you akura wasu unsu jiu too ana nana akua moaboaten wodifi Ablekuma Central ana wasi awedie otie kasebo no na emomo odenchia ana eko ediama Erica Mame Nyako Boaten eye Nelson General Secretary hopeful eye University of Ghana Legon ana no so wadi abai miento akasebo no so yanko amanyosemo ekakra na enchaye ana NPP amanyuko no emu asi ahene ni eto ahene delegate wonom ekoto aba edi mampani abedi etire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se womna no mehim franka na wejina baabi anu a wontiam eshi na Ghana fo nye so urado ne yina no ene se wono anasa abre wo pre tumi se wonya mampani a wobedi na nso se bi mpani se etuo enye tigirafo a ana 20 na ebra so se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wobepe enipa foforo na watimi abona chiridom se rani meti na eno ana honsam ayedendende pa se bio akonfam tiri hu ni nwin bepem ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se wobeyi obi pa se rani meti no ayeden e de mapapa no ama se kura na ba beto da se wukuada ebei ene crunch meeting bi ebekoso na yebusa se adena da Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wontimi emo obi edinti ye hwani mu se eye National Executive Committee of the NPP NEC no wonom ebefre we no eye crucial meeting aye hwese hwan ane ebeboni din na edin na pie Montreal so ndie jai esni CCCC dadako ni nna no ene se matu poku prempe na po ni die piem sadan so anabosomtwe MP eye wo se ye odotwum ono so ni die piem afa kura die se de abetomu eye miame wo fase eye frema akwasi opare Chief of Staff wono so ni die piem na eno ana ye kasai adwadifo ma wonom ewo dome market ewo dome kwabenya
wo ma wurutu sini wuruta wo mo se wo kan nyina no ene se bie buru se bie nya ado se apotonso esi hono mo a yemfa enkanfo emo abenkwam na wo mo se mo kan de akere MPP amanduko no ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene se wo pe obi a wo betima bo na kire dom ama running mate no wo matimi aso 8 num na wo mo bu ni se pen ede a ene na eye chief of staff ye ma me akosua firima wo pare na ene ensankubo ene nsankuo wo mo bo ne nyina no ene se mami efiti bra mampani ekufo adobo ne dise chief of staff no wo atimi ayadwuma papa wo mo kirem se wo he mami na do ye ne nsam ye o mami jai wo woni die eba manyosemu a wote ase ne brofo de eba mamu so o mami wo ya de enu nti se Dr. Mahmoud Bawumia epe obi a wo be ye running mate dia ene na se bio ye nsan nyanyamfro wa ho enkope kuntunu e wo bofre so nti na ye mame akosua frem opare wono ankasa ana esefata se ye bebo ne din ese running mate na wono mu a ekasa ye e wo dome market ho no die wodi wo manim ajebre eni DLFM semtrofo di nkomo eye Angela Esiama ana wo kirem se jaima me no se Dr. Mahmoud Bawumia amoni din se running mate dia eni 8 no wo mom forget it ni mo yan fo ko ndo fo ya jawa chi papa ba o mi e ni abema ya buru ya ba ya bra ya bibia na ana ya ba be you sir president ya power show ya sraw wa ya ni ya ma mi frame ma papa o pare fane bra ma ya wache ya ni se wo de ne ba Ghana e be dan ba o mia ya pe so ba ya president ma ya na ya ma no so so you don't it's your strong for mommy from mommy bra pale no am na your advice na you so let's see any bring number ma let's see any bibia ye papa if you can say that for ma about the woman na make us say for mommy or pale am na your advice to my yes you go bibia kebia and my yes why you my yes na so for your mommy from amra no go na chidom don't be my Ghana na people for your video ya mami frame am say oba oni ni me no ka bom na so mo ya juma MPP ye beti ya pejo my Ghana ye beti ya mo my Ghana asa dane aba be sini that dem ye ti e woni mu jije ni say oyo ba sai a o ni fucha bra ba o man say nyina beti ya no ma no ene do me market for ma na ebo mnani wonom se ya mami akosua frame opare jai ni nufo no we yitu na sira so ase bem wo bia betima no no bi ntingwe nka Kwadwo Sammy wo hunu no fo sa no a obeja Pentecost kura gono adwa wodwen Kwadwo praise him hallelujah nti di aya no no mo say ommo yakosua mo pale di the chief of staff fi say omse maame no won ne betimi aboa ama 8 no yabumu so ma we na ye wo mu no obia wo ho kwan se o kire na adwen enti ma no zo ahunu se o man Ghana manyose mu no mo ahunu se omusua wo mu and almost a casa of Mudika. Na affirmative action bill no. Busasa a mado do say na parliament one more crowd do say na champion is affirmative action bill e beji atumu. Say ne de o mono de da o makoma so no mo ka no. E o mo hwe say Dr. Mahmoud Bawumia obetie wono mo ne. On say women representation in leadership and governance. Eno na ewiase nyina e champion ne. Yeah. Inti na Ghana ukwa parliament ya efiti bra ye file affirmative action bill ache yi pa ma no kura na wo mara se bedwefie ho na wo manya tumi ni biadie no busa se dodo sen ana champion se ye be involve ma wa memwo mu ma no ho se bi wo mo ankasa wo mo yo mo ho atamfo de o kan sa na tie ne so man Ghana no ma no do so se ne ma no ananya sa na tie do so se ne bebre ma ye kura mo se sekene e benifo ma kwan se nko mo nche ma no ma na be ba ko betuma nya ma be enye mpanimfo na be ma kwan sa wade de nya pan na ma kwan we de me fa ne sa se o gina ho ya asam kana me de se o gina wo wotre o se sa me wotre ana sa me wotre me se o wotre me ni bi Kwadwo me ni ba kokora Kwadwo praise hallelujah Kwadwo she gelege ya nware Emani nya kwanya no maja omnua no ma na aka ekire no enka mai dudo se de omodo swin e wo kuruma asin ko mo to aba ma oba ka se de tie bia enka me ma no kwa de Ghana mengu ko munya ba bi nyina wo na so de oba be gyina no manka sa etua tia omo ho
This omanga za beso wa kadia e manu betumi abagana mamu no. On say a man be nso nya position a. Na ibi bia. Na wo madane Michael Jackson wo Instagram ni nti. Any TikTok ni nti na man say a man be hu ayan you know. On say a man be hon mo a onya position no onimu sa. Oyenya position pe no adane Michael Jackson. Say e bia going forward no. Omo de bi be ya adusua de atu omo hofo. No adane Celine Dion. Unim Celine Dion. Oh me na da minimu ni say. Okay. Pentecost ni unim Celine Dion. Ne say no nyuma obo ni nyina ya nyuma ka akoma. To aso Kwadwo praise him. Hallelujah. Yem to akase bono sa ne ye body awura mu. E wo pressure group e dia da omo so election watch Ghana. One of the sombo e dia about right to information commission for echire mu a. Nyamianim no kreni one mabo moden akwata electoral commission. Asahwe man Ghana ya na bato so na omo de kataso no mu aso. E na ekoso omo aso mu kire mu se ha dwen ye pa. De ekoi kan nyina ne se pempem emre bi beto odwase ne BVR eye mfidi ahodo a electoral commission edidi omudwuma o man Ghana mu no. One bet says mfidie na yira be pem samra me no kasen enya de mfidie no electoral commission atumi hu ba bia wo na omu kirem se ne sa na be ye de ne momma de na mfidie no e ba beto abo o man Ghana ba beto aba ne senti ehu be hia pa se mfidie nka ye be hu na nkaja yenye ye ne kotua wi se ne ye hu mfidie no se ne kataso mu asu bia kwaso na ja na nka ye hu se de be kwa nanzo mu kirem ba pem samra ye kasen enya de electoral commission aba moden atumi pa esese mfidie no pem asibe mu kirem ya pa ne koi abo maden friends em telefone share mu na omo kasa na mu kirem sei ha dwen ye pass e beto man Ghana mu na mpenifo ya kataso mu aso free sei enche bia wan Ghana ba beto aba na beto aba hu behia se mfidi ahodo a electoral commission di djuma no emu bada ho final Ghana fo nyina omatuma di omani kotua wisie e de gya beto na kire tumi aboa ma beto ba beto no emotumi ada ho final pepper yeso atumi akoso wode mo kirem na ma bia ahodo bia me kire right to information commission fo no wode mo aye ne mo ya pa free sei mo ka kire wode mo sei wamba mmade anam ne electoral commission na kasa na kamfidi ayira no kaja umatumi akofa de aba na afiemu atumi ada ho fan de amayen afizo mu kirem sa sire na mesa hodo a anani atwa mu omde ye eye mekire eye abato di ntra homa no bia tuo no Ghana de hye bi kwatire mu din no omde dwuma na kaja yade akoyi kirem se nka mo moden na nka mayekwa hodo nya mo saka sire numbers na katumi abo na ja wono ma hu sa eje dwintwa na course na kade mu ada ho fan de ama wono nanso Letter commission ba bonte ba kansa mo mpere na empere na efri say emfidi amudi dwuma no obi na obetimi anya sile na mes na gise electoral commission nkra wone mu kyema wanyina ka hu bi ma hunu se de yakọ nyame no kreni enya da electoral commission no na afin so right to information commission no wa ma de ma hunu mu na afin so pepe ye ede de ni senti convener de ma election watch Ghana opinion da worma no eye maka wusi akọ no kyerem se ha dwunye pa ni senti no enya de ombeda makoso atata electoral commission and office right to information commission no kopem say anama mutu ne nya de eboa pa ne sente mo modern say abato abato no hyehyɛ biara fa abato mbatumi ado na tumi abona Ghana yato aba na asomje ye no yatumi akra so mak awisi akasaye okasa no emu nkyeremu ni election with Ghana atwere krata koma outi commission ya na yesre ebusa won se ayembia se commission no e di serial numbers ne ma political parties a se de na commission e kire no ebetumi e di nsunsuanso obone bi abre wonum dwumadi a wonum di na yenya obura samo tete ya waye deputy chair of the commission won sam twerefo dwumadi bi a wonum di ye no okase serial numbers no very sensitive so one the political parties stakeholders na ade ade nsunsuanso obone e bebre wonum anunti wonum ntumi emphasize informations na emayen ebiom RTI commission no atun safran 27 ya opinion won oda wonum legal team ano opinion Stephen Owusu na emra yehia mu no yenye di kan suspect say wonum ne electoral commission no kasubom omu disuma sidwa na so ne yakan ni nyanom se da benya ne kore na omu de omudwumadi a aban apam so mbra mbe ne se ombedi dwuma ama Ghana ni ne Ghana fu nyinara nti nyaade a wonum electoral commission na se adwumaku biara kasubom niema bi esi Ghana fu na no krom ne se sa da ye wie ye meeting no wonum gitu mu se ensem a ne ye busa ne ensem a ne ye ka no me di bem na so ho behia se wonum betu sa fa electoral commission na wonum so de wono do disem ababetudwa na fa wonum nya asem na no pomasibre na wonum ka se enyame pa anka me e de toso edunu nkunu ye 29 na na o me fa electoral commission enyanum besin ne RTI commission entumi enka ahwenkyere yin eni a woti ye aye convener Edema election watch Ghana ne den Edemark awisi akon yento akase ebo no so na yenko yanim
na wa my Ghana Enquire bretuo ba ko a bo kyerɛ Enquire bretuo no ho ban no ba ko ankasa conservation forest western region na empenifo asabde wono mo da no na omo kasai wono mo ekyirem sese Ghana fo no agye sa forest na fa de wawura mu etwa emunu akoton de etwa ene doma machine anopawia ne anwumra obetene pon bekọ no na yetwa emunu ya nyina na kansan so no wonam ana ehyehe wo sanfa so obi eni sa forest ni so biem enu nti omo kasa kyerem se braso se wono mo de adesrade ebeto aban no anim na eye chesa abefo kwan ene cameras ene drones aban ne betimi apebi ede ama wonom na womo etimi ede monitor ntesa de a woma dawo nanso na womo enyawa ekwabonten wotiremu a wose nansan Ghana Gas Company etimi eboaye ema enuai wonom edua empemo nwotwe eye mahogany se na be yankom betimi ede abosa ankasa eye conservation forest no ho eban nanso he wonom bedua kwa ade beti na nkofo nso aba betwitwa enu to mutirem se nam so ama emumua nyina dwane kane udru honom a yewo enua hodoɔ yewo mahogany yewo saple yewo foto yewo wokure yewo bakambo yewo nsanso no emoa no so kyese apaka bibia mokode ai ade a wu just what na kura che bagas ye dia gurukuru ba sana obobondu ya din de yewo ngone nkyene ai yewo pro so yewo pro yewo ni nyina bi yewo kotramfo we wontre kura nche ya untumi mo dabi we trasako for omoni su bire wo mukura yewo pro yewo kotramfo yewo sane ma we nyina yewo tatie dupo Kwadwo woni mtatie dupo no enua me nemo no mekasa meka ho asema ade beje wonsem minim say yewo asia ne yewo wawa that's right asia ro o paya aho beka se bia wa ya bon pa asia na bon sa me papa you operate pa enua ne gu ho no ma edu be ye 2 days iko na crash entwam ho wunya hwene mane kaka pempe na boys ne de bu adwuma no ye wo kaka pempe ye wo nyeme nyine me so ye wo tatie dupo ye wo pro ye wo kotramfo ye wo ekuo ye wo otie ni nyina no ye nua hodo a ho mu kirem se enkofo atwa ni nyina to agu enu timpanifo hwe na wonom emrem na wonom akirem se wo hwe eye ankasa conservation forest no a afi apem ahenkro de osunsia 1976 ana empanifo ede ema wonom anase ye twade to honom a eye 509 square kilometers nanso ne ye twa mu nnuoma nyina twanu mu nnua nyina goma se sei emumuwa nyina dwane kane na nke wa hwe a ye wa pese ye wofui ye wonwura mu akrantie ye wonwura mu kusie hey we are the only wet evergreen forest that is left in Ghana now. So Ankasa is one of the key areas that actually wildlife division have their eye on. Then Ankasa is serving as I call it a living laboratory to researchers. Because of the nature of Ankasa, the researchers now prefer to do a lot of biodiversity research here. So both local and international researchers are visiting Ankasa for research. The first challenge I will talk of is poaching. Poaching of the wild animals is one of the challenges that we face. Poachers, especially during the low season of cocoa, when cocoa is not there, they don't have the cocoa to harvest. A lot of the cocoa farmers intend entering into the reserve to either use snares or to use gun to poach these our animals, which is one of the first challenges that we face. The second is what we call the terrain of the area. I will say we will need vehicles to support us deploy staff. We will also need other accoutrements like haversacks to help us carry materials to the field. Enti busia anyway no eye wopania wono ana Ankasa Conservation Forest Park manager wono a ne di ede drama ni Dauda Jawat ana okasa yi wose say ekuekue nsuo ni nyina wo mo atwa na messages ni bi wa ha mamon Belinda ana wose wofa kasebo no ono wofa asefo no transia aya na agiba bia sabere wankwan yeda ase papa wose metie mu life edi free Adenta House and down no wofa ase ana Patrick Yeboa ana wose DLFM
in fact we are fantastic pam ana Hansen Diodu wono so dia ba ana wose kase bo na dem wo Dansoman Atomic Hotel ana wono so dia bai na Kwadwo Charles Mante wo US wose say nua no ayebodi ni nyina no watwa bia bre se ofiri ha ne ko that's right no brempa wa hye bia so na aya na ye ketwa that's right nti ofiri ye kura se ba bia no akopie mo nti obehu anti say say indomie fo na omtete ye ye mfichire ha se say we ye kan say no one more ko school so akese en Jack and Jim no omu hu ne se ye kan pa to akra abakan ai omu hu ne se ye kan pa to ai be ne se o kan pa to akra obe bisa no se na de na o kikan ken ai enti o he de senior Charles Mante kan ya otu so atwa nua ne bi pa watwa bi aro da kwatena America hon obende enti apakan aba Kwadwo sa apakan aba wanya tena se mu apakan nya ba na atade a hye no de agya minim so obeyi ade o ye urade atale no aka na me wodin bia na ye de frɛ no ba se na nse na me wura fi de nya atale na hye no mo de mo e kan sempa na aha ye kwa ho ntranka mbodi kyerɛ na Kwadwo Charles Mante se mbusa sa wonim pepedi ewuo no o na dey na wose wonim adubrafo ene krachi kwa ye be no kwatena mu kakra sa dole trawo enye mwanwa so kwatena se bia kurase ba bia because already bi no bobodin na obi a wasa that na aben ba bia ben forest anasa kwa ye pa nti sa dia wu hunu nua we bi nti wose ye wadubrafo dubrafo ho eni nyina yenua eni nyina yenua sa dubrafo no kwa de ye tade ye duru kra dubrafo omo ye bibiduro no oposa na sa na usi ye sikra de ya bemduro ma no wo mu de nya no fuso ni ade am apakan so anom bia agya onye ni papa urate eti ebusia ya dan ho aba apakan atena se latest from the world of sports DL News. Ebusia enare yansama wa ha ema wakwa babiem emfamra DL 106.9 FM kasafidie so ene dwada ewia prem tobreka sebo so mrewedu se yesi nkunya na wa gudie mu nso no ensem a etwa guni yede besomo Ghana gudie mu nsem wa ena nkrofon cross the latest any exclusives no ya boabo ni nyina no anawie yede eba besomo wo somfo enawie eyeme ayesu ano de hye apakan GH the blessed king tentam so a yen chance yen fanfifie mfamadia yen chance mfanfi athletics na ebusia enigesem abane se Ghana enya win bida yebabe host 2026 African Athletics Championship ebe koso ewo nkran na danwada ukopiem ewo maya ye friend Cameroon eho ena Costa Athletics Association omu General Assembly no ekoso ena Ghana mpenfo ekopushie se yebetumi enya hosting bid no na yedi vote na hyehyɛ so no out of 15 vote no ena Ghana enya mbakoma kudumie no enti no emumiensa penanto amaya mena okase de Ghana 2026 no African Athletic Championship no yebe host no ewo Ghana enkran medon komo ede ato anim enne awie ewo kasebo so na ebusia nanse a ena Ghana National Amputee Team no ewura mu ekogi amputee AFCON no ede ba Ghana no mo ba no akwakoye nsem bebre akoye nsem buburuja na enkomo na ekoso na Richard Obin ena ye coach ede ma Ghana National Amputee Team no osi ne no eye African Paralympic Games na omokoye ewo Morocco no osi Morocco fo no kra omanji no yama player bia $10,000 each so omonje na omomfangu omobotom for second no omudie na omo Ghana fo na ekokogye no up to now omo winning bonus no empene for emfam omo na eno na Richard Obin to ane kasa so no odi tu dwachema osi ende ne Ghana na kamia se other disciplines no yama yeni komo eja ende no omo amputee fo no osi ende oma toa so akọ winning AFCON
Cameroon asa qualify at the World Cup omo ba he no obi akra mehiomo ama omakwaba osesa nyama na ekoso eya rehusem yepa na coach no ekasa wie no na Richard Atta a oye captain at the Ghana national amputee team no enso ede ne de to aso ochema osi omawini 3 consecutive trophies at the among Ghana nanso bibia ne won betumi di akere se 3 consecutive trophies a yewini di ama Ghana no we ene yede be kire osi wa man foforo so e wa Africa no ene omo ko no mo ba ye mo bibi nanso Ghana de omo ko no mo ba na ensapan obia e mo hwe osi sare na ekoso no omo feel very bad say other national teams no ekoba ne ya mo bibi nanso omo de omo ko ba empenifo mfa omo nimpo nhwam osi sare na ekoso no omo feel say discrimination and ande ye ediati omo nti according to Richard Atta no osi ne ode adesrede edeto mpenifo anim say omo nso sabi omo ye nipa omo ye Ghana for aya ye consider national teams na ye consider omo na ne se fata no ye mfam omo say omo bring good results omo ko tournament a omo ya de na nso omo ba mpenifo emmo mabaso into ochiremu ababia du no mpenifo emmo mani nkomo nso aputi no we ene nsema Richard Atta captain ede Ghana national amputee team no ede atudwa ndewie ye di amawo ewo kasebo so na yeda so agina athletics mu uremu ewo African Athletics Championship a ekoso ewo Douala ewo Cameroon enije samne se ababawa ye friend Rosi Yeboah no once again one man no high jump mu no endra watumi ewini gold medal edi ama Ghana na ne jump na onyan no 1.87 meters en onyan emra OBT Nigeria baiwa ye friend Timotope Adenisa awaji gold medal no edi ama Ghana na hyene so fama me say all African games na ekoso Ghana no abaiwa ye friend Rosi Yeboah oji gold medal and the African Athletics Championship ekoso Douala Cameroon no ono nso asakwaji gold medal ne money so eni ye mona baso uremu ewo 4x100 men's relay team no yani women's relay team na mene okase omo nso qualifier omo atumi ebuki omo place ewo final na omo kwa kotumni ka hwe so omo nso ebetumi agi gold medal edi ama Ghana yedi FI athletics edi ama yenremu wo FA Cup final na otwin etodwa ewo University of Ghana Sports Stadium ndra na yegiramu ye kokohwe game ni be live na 90 minutes plus additional time plus extra time no ekoye 1-1 abrante friend Mohammed eshe go de manso ateman na Richard Jiku enso eshe go edema bofa kwata no na se ye de penalties eshe so atopreko no na bofa kwata no eshe enan manso ateman eshe numa me no ka se de afi FA Cup no enso ateman anaje ede esi omnanso a next season omuko gina Ghana nemo ewo Africa mechima Confederation Cup ye de wonkomo ede atu anim na maso akunadu ena ye coach ede maboboku a ye friend nso ateman osi nani age ede ama ne team no management ene obia ena afi nani age ede ama Ghana football se nso ateman etumi age FA Cup no ede esi omnaso Eric Alagidede ena general manager ede man nso ateman FC osi no munim se game no ebe very difficult ebe tough against Bofo Akwata no enti anya ne wanwa se game no ekọ penalties eteki penalties ansana Bofo Akwata no etumi anase nso ateman etumi win cup no against Bofo Akwata no see ne o magic cup no a omukọ CAF Confederation Cup no ene o meto quality players ne bi e dia be Rome team no se na be Africa no omukọ a enyama ebetumi akoye dia mam John Eduafo eye coach e de maboboku a ye friend Bofo Akwata no se obebo Bofo ana obebo nso ateman abaso se o magic cup no de tia Bofo o se ene no no mu deserve so magic cup na isane se o mu take your chances we any nsema ende papa ye friend John Eduafo e di atudwa ye di amao na Kumasi Asante Kotoko akonfirm se officially no Uganda striker ye friend Steven Dese Mukwala no ne contract abawie we ja Kumasi Asante Kotoko team no a okoba bi foforo no wakwakosi na kan na Kotoko fo chema omoda na sesumo obesum Kotoko and afin so omo wishing the very best ewo ni future endeavors mu a ende na brand friend Steven Mukwala ababe player number 19 a Kotoko eja ne kwan this season okwa ye de won some edema na
Steven Mokwela no 2 years obedi wa Asante Kotoko no 61 games no boy or share 25 goals 7 assists 32 goals involvement in 61 games and day or the nani chemu baby fufro na wakwakotoa na Kensi so a yero some Eddie Atuenim newly promoted Ghana Premier League side ye from Young Apostles almost obimpa obipe enti Kotoko Abrante midfielder and anse omujane kwan a ye friend Rocky Jamnano permanently no bobo kwa ye friend Young Apostles assign na yero some Eddie Atuenim yamfa fie no ensini enremu amanone na yam monitor emfama odia Euros 2024 eguso ekos wo Germany na dano memre da games ni bi etodwa result no say enekoye wo group yi no oma ye friend Belgium ehemi no Romania entumi ante urem e group F dano memre dano Georgia esheba ko Czech Republic enso esheba ko ena Turkey etnase ema aye omaya ye friend Portugal ekobo meka poli miensa omo entumi ante na urem e okwasiada na eho en yendra ena third games no eshase Scotland and shebi ema Hungary ekobo meka ko entumi ante ena Switzerland eni Germany ekotie obi ahye ne yonko ekaba ko bako meno ka say group A no omo third games no nyina atodwa say ena table no ekoye Germany edi kan omunya 7 points Switzerland eto so mienu omunya 5 points enti Germany and Switzerland automatically oma qualify ko piem round of 16 ena Hungary to so miensa 3 points Scotland eto so 9 omunya 1 point wonsam eno no ene group B no omo third game no ebeba so 7 p.m. simultaneously ena games ni nyina ebeba so Albania and Spain ena edebebani na Croatia and Italy edi abwani ayede won komo edi atu anim Copa America no eno suguso ekoso USA yeka Copa America South America omonso championship a omobo na dano memeda wo group A no Peru anshebi Chile anshebi ena memeda na no Ecuador etnase ma Venezuela ekobo me kamienu amomotimu bako Kwasia dano wo group B no Mexico eshebako Reggae Boys of Jamaica entmiante ena group C no USA eshemienu Bolivia omo entmiante group C na no nano pe game bako atodwa Uruguay ache Panama abo meka poli miensa amomatimu bako ena nyame adumande 10 p.m. no Colombia ene Paraguay ena edebebwani group D a yedo komo edi atuenim na urem Real Madrid akachia ende abrante friend Joselu Mato Spanish striker meno kase Real Madrid a confirm so fitim no mako edi nani achem kata okosia kan edi ma agarafa ende okosina kan edi ama after soji Champions League no ordinary chem kata na wakobo edi ama agarafa yedo komo edi atuenim ebusuya yamfa gudie mu nsam na NC na Okogyeabour no mpraprechi na yensori so me amedi agudie mu nsam no edi brodi ameje so no eya Yesu ano de hye Apa Kanjich the Blessed King. Over to you Okogyeabour. Meda say Apa Kan GH I'll tell you for PR. Na Apa Kan say na kwakwo sisen ana de ho ansem ba nwumre. Nwumre ba ye the details be baba GF4 no eguso a omo ye nhwehwe mu. Wo jama na ka be me ya. Oh me the latest update ni nyina beba. Me jodi. Na ene no ankasa no se de wasi afa ho no be ye di. Nti me pesa me de ba so ba so kra. Enti Apa Kan ya da se ebusu akase ebo no. Aha no mo se na bre no be ma ye kwan. Na yede asie mpane se oba na se wankwa a wogi wani so na Kwasi Phantom ana se wofa kasebo no mo de sano ma na mo ampa you are loud and clear ana se kasebo for no in fact you guys are the best yada se na Sunday Sam's concert ana eto nsa fra wa wi se bo modern bra na wo vesa ho nsensam ya nyini nyina mfa mawo awurade abrochire na kama se krom ha odi akira ba talk fra 0244 291 546 0244 291 546 champion coffee tail ade ko Facebook no eso na akenkan fo nso ye mienu edia mejeso ya gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mu nyina ase awia yi ama mu nyina mu enitia wojeme woboja